ndagusuje kandi nkwaye ikaze ku Bicu TV kanizere komeze neza ahantu hose uri hatandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV. Nyuma yuko umuntu wa mbere agaragaye mu Rwanda agaragaye icyorezo cya coronavirus, kugeza ubu ngubu guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo ko ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi byose bihagarikwa, birimo no kujya mu nsengero kugira ngo hakumirwe ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus cyageze mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko umuntu wa mbere wanduye coronavirus yagaragaye mu Rwanda. Uyu akaba ari umuhinde waturutse mu Mumbai kwa 8 Werurwe 2020, yageze rero kwa muganga kuri wa 13 Werurwe bamusangamo coronavirus ahita ashyirwa mu kato. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel yavuze ko hafashwe icyemezo ko ibikorwa byose bihuza abantu benshi birimo n'amateraniro cyangwa se za misa biba bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 2 kugira ngo harebwe aho ibintu bigana. Yagize ati niwo mwanzuro guverinoma yafashe, abantu bakoresha ubundi buryo bigishirize ku maradiyo, ariko muri ibi byumweru 2 twirinde guhura nk'uko twajyaga duhura kubera ko hari ibyago byinshi cyane ko abantu bakwandura ari benshi. Nyuma y'umuntu wagaragaye wahise anashyirwa mu kato, umuryango we nawe washyizwe mu kato kimwe n'abakozi bakorana muri imwe mu mashami y'umuryango w'abibumbye hano mu Rwanda. Yakomeje avuga ko ngo uyu murwayi wabonetse yaramaze iminsi nta kimenyetso afite, ariko ashobora kuba yakwanduza abandi, niko iriya ndwara iteye. Minisitiri Dr Ngamije yavuze ko abantu bakwiye kwitwararika cyane umuntu wese ufite ibimenyetso bya coronavirus birimo ibicurane n'umuriro mwinshi, aba ari umunyamahanga yaba aretse kuza mu Rwanda, umunyarwanda akirinda kuva mu rugo. Ati amateraniro ahagaritswe kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'indwara, kuko ntabwo tuzi abantu bose uriya muntu yahuye nabo, bose ntituzabasha kubamenya. Hashobora kuba hari n'undi uri aho ngaho utaragaragaza ibimenyetso ariko uri kwanduza abantu, birashoboka. Amasomo twavanye kuri iki cyorezo hari icyo agomba kutumarira. Yavuze ko ubwo icyorezo cyageraga mu Bushinwa, ibihugu byegeranye byafunze isengero, amashuri n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi, ku buryo uyu munsi badafite ibibazo byinshi nk'ibyo abanyaburayi bafite. Yakomeje agira ati aya masomo rero tugomba kugira icyo tuyavanamo natwe, nibura muri ibi byumweru 2 tubanze turebe ngo twirinze ikwirakwira ry'iyi ndwara, kuko nicyo icyiciro cya kabiri kidusaba. Ahantu hose abantu bateranira hafunze, abantu bagomba kuhirinda kuko bibujijwe, haba mu nsengero, haba abakora siporo, abahura bafite inama cyangwa se mu biriyo. Si ngombwa ngo abantu bahahurira ari benshi kuko uba wongera ibyago byo kwandura igihe urimo guhura n'abantu utazi aho baturutse. Ni mu gihe ngo niba ari ahantu hafunguye nko mu isoko, umuntu aba agomba gukora ibimujyanye agataha, uhatinda akaba afite ibikoresho bimufasha kwirinda nk'akantu bambara ku mazuru, ndetse agakaraba igihe cyose yakira nk'amafaranga, kuko ku noti hashobora kujyaho iyi virusi. Dr Ngamije yavuze ko abantu bashobora guhamagara ku murongo w'114 bagahabwa ubufasha igihe bakeka ko banduye coronavirus, bitabaye ngombwa ko bakora ingendo bajya kwa muganga, ari nabyo byatuma banduza abantu benshi. Ku wa 11 Werurwe 2020 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje ko coronavirus ari icyorezo gihangayikishije isi kurusha uko cyakwitwa icyorezo cy'igihugu runaka, bitewe n'uburyo umubare w'abandura iyi ndwara wiyongera ubutitsa hirya no hino. Ku rwego mpuzamahanga icyorezo kimaze gufata abantu baringa 132, barimo abantu 80,000 n'abandi 21 bo mu Bushinwa na 51 hanze yabwo. Abamaze guhitanwa nacyo bageze ku 5,000 ku isi. Iyi ndwara ikomeje gukaza umurego mu bihugu bitandukanye, mu gihe Ubushinwa bwo burimo kwihashya kuko abagera ku 64,220 bamaze kuyikira. Hagati aho ngaho nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe yasabye abanyarwanda kutagira impagarara kubera coronavirus, ababwira ati tuzatsinda muri ibi bihe bikomeye. Perezida Paul Kagame yasabye abanyarwanda kubahiriza ingamba zashyizweho mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus, abasaba kutagira impagarara kubera ko ntacyo byafasha mu rugamba rwo guhangana n'iki cyorezo. Ni ubutumwa yanyujije kuri Twitter kuri uyu wa gatandatu, umunsi u Rwanda rwemeje ko umuntu wa mbere wanduye coronavirus yabonetse ku butaka bwarwo mu murwa mukuru i Kigali, akaba ari umuhinde wageze mu Rwanda kwa 8 Werurwe. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagize ati mu Rwanda hamaze kugaragara umuntu wa mbere wanduye COVID-19 nk'uko byakomeje kuvugwa. Kugira impagarara muri ibi bihe ntacyo byadufasha. Ingamba zisobanutse kandi zihamye nizo shingiro ryo gukomeza kwirinda ikwirakwizwa ry'iki
iki cyorezo. Yibukije abanyarwanda ko kugira isuku ari bwo buryo bukwiye bwo kwirinda, aho basabwa gukaraba intoki kenshi, kwirinda kuramukanya, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi, kudahagarara hitaruye n'ibindi. Yakomeje agira ati turakangurira buri wese gukurikiza amabwiriza ajyanye no kubungabunga ubuzima nk'uko imigenzo myiza yo kwirinda ibyibutsa. Nk'uko bisanzwe tuzatsinda muri ibihe bikomeye binyuze mu bufatanye no gukorera hamwe. Ibi biradusaba kwitwararika twakomeje kwerekana nk'abanyarwanda mu bihe byose twahanganye n'ibibazo kandi tukagera ku musaruro mwiza. Muri ubu butumwa kandi nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ruzirikana abamaze kuvutswa ubuzima na COVID-19, imiryango yabo n'inshuti zabo, runatera ingabo mu bitugu abakora mu nzego z'ubuzima. Kuri uyu wa gatandatu kandi guverinoma y'u Rwanda yemeje ko ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi nk'uko nemaze kubikubwira nk'isengero n'ibibuga by'umupira bibaye bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru 2. Nikubwira ku makuru arebana n'iki cyorezo cya coronavirus cyagaragaye mu Rwanda, RURA nawe yakajije ingamba ku bagendera muri shirumuteto cyangwa se izi bisi zijyamo abantu benshi. Urwego rw'igihugu genzuramikorere RURA kuri uyu wa 13 rwasohoye itangazo ritanga amabwiriza mashya ku bigo bikora ubwikorezi bw'abantu rigamije gukaza ingamba zo kwirinda coronavirus yamaze kugaragara mu Rwanda. Mu mabwiriza mashya yatanzwe na RURA, rurasaba ibigo byose bikora ubwikorezi bw'abantu kugira isabune yabugenewe cyangwa se undi muti ushobora guha ubwirinzi abagenzi binjiye mu modoka zabo. Imwe mu ngamba igaragara henshi leta y'u Rwanda yari yarafashe mu kurinda ikwirakwira rya coronavirus no gukoresha isabune yabugenewe cyane cyane ku nyubako cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi. Gusa abantu bakomezaga kwibaza ku kijyanye n'abantu baba bahuriye mu modoka zavuyemo abandi kandi bagomba kugenda bafashe cyangwa se bicaye aho bagenzi babo ba mbere bavuye. Umuyobozi wa RURA Lieutenant Colonel Nyirishema Patrick yasohoye itangazo rigenewe ibigo byose bikora ubwikorezi bw'abantu ribategeka gushyira uburyo bworohereza abagenzi kwisukura mbere yo ko imodoka ihaguruka. Ati abashoferi bagomba kugirira isuku imodoka zabo kandi bakoza ku byuma n'ahandi abagenzi bafata iyo bahagaze mu modoka. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima uvuga ko nta gihe runaka kizwi coronavirus imara ahantu, ariko bakavuga ko hari igihe ihaguma nk'uko biba ku zindi virusi. Ubu Rwanda rurabarura umurwayi umwe wamaze kugaragara coronavirus, akaba afite ubwenegihugu bw'Ubuhinde. Ingamba zo kwirinda zikaba zikomeje gukazwa ngo idakomeza gukwirakwira ibice bitandukanye byo mu gihugu. Benshi bakomeje kugaragaza impungenge kubera ukuntu umubare w'abayirwaye ukomeje kwiyongera ku isi. Ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwahawe izina rya COVID-19. Buri mu bwoko bwa za virusi cyangwa se udukoko duto cyane tutaboneshwa amaso bita corona. Utu dukoko turandura cyane ariko nidutinda mu mubiri w'umuntu. Iyo tugeze mu muntu tujya mu mazuru, mu muhogo no mu bihaha, tugatangira kuzahaza umubiri kimwe na virusi isanzwe itera ibicurane. Uwayanduye iyi virusi agaragaza ibimenyetso bitandukanye birimo kugira umuriro, inkorora no gufungana mu myanya y'ubuhumekero. Ibi bimenyetso bishobora kugaragara byibura hagati y'iminsi 2 n'ibyumweru 2 nyuma y'uko yanduye, ariko hari bamwe batinda kugaragaza ibimenyetso. Wafashwe n'iyi ndwara ashobora kugira gukira mu gihe yitaweho yakuwe mu bandi. Kimwe na virusi itera ibicurane bisanzwe, iva ku muntu uyirwaye mu matembabuzi yose ava mu gukorora, kwitsamura, kwikora mu maso, ku munwa no ku mazuru, ikajya mu muntu utarayanduye muri ubwo buryo. Yandura rero kandi mu kwegerana cyane nibura muri metero 1 n'uyifite cyangwa gukora ku bikoresho byakoreshejwe n'uyifite. Iyi virusi irihuta cyane mu kwandura no kwiyongera, ariko ingufu zayo mu kuzahaza umubiri kugeza ku rupfu rw'umuntu ziri hasi. Ku bantu bayandura ishobora kwica hagati ya 2% na 3% gusa byabo. Ifata umuntu wese wese, umwana cyangwa se umuntu mukuru, nubwo umubare munini wabagaragaje ibimenyetso byayo ari abantu bakuze. Abana nabo barayandura. Umuntu uwo ari we wese afite amahirwe yo kwandura iki cyorezo, nubwo abakuze bari hejuru y'imyaka 60 bafite ibyago byinshi byo kuba ari bo izaza, cyane cyane nk'abasanzwe bafite izindi ndwara nka karande. Kimwe n'abandi, abana nabo bakwiye gufashwa gukurikiza ingamba zo kwirinda iki cyorezo cyane no gukaraba intoki kenshi. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abana bavutse ku babyeyi banduye coronavirus kimwe n'abavuka bategereje igihe bashobora kuvukana indwara, ariko abakoze ubushakashatsi bavuga ko ibyavuye muri ubu bushakashatsi bitizewe neza. Icyo wakora kugira ngo wirinde iyi ndwara nk'uko byakomejwe kugarukaho, ni ngombwa gukaraba intoki inshuro nyinshi n'isabune n'amazi meza, cyangwa ugakoresha imiti yabugeneye kuraho udukoko mu ntoki. Hari kandi gukoresha agatambaro gasukuye igihe witsamuye, ariko nanone
none abaganga basaba ko abantu bakwipfuka ku munwa hakoreshejwe udukoresho twabugenewe no kwirinda kuramukanya mu ntoki. Ku rwego mpuzamahanga iki cyorezo kimaze gufata abantu 1,200 barimo 41 abarenga 41 mu Bushinwa na 51 hanze yabwo amaze guhitanwa nacyo bageze ku 5,000 ku isi. Ni Bicu TV, ndagushimiye nawe kora subscribe tuye dukomeza kubana buri munsi makuru agiye avugwa hirya no hino ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Bicu TV komeza kugenda kugezaho ibihe byiza.